He mahi nā te nanakia, koera te heitara I tēnei wā I te weranga o ngā akomanga ērua o te kura tuatahi o Hoani Waititi I ngā pō. Kei te ranga haua tonutia nā te aha te hate tenei I mumura mai ai. Hioi ko te mea nui ki te whānau o te kura I tēnei wā, he whakatū akomanga hou e pūmau tonu ai te ako a ngā tamariki. Mā rake te ki te atu, he punga rehu, he hua mō ngā mahuetanga a te nanakia. At about 10:30 last night, there was some ewes seen hanging around this particular area, and soon after that, the burglar alarm's been activated at the school, and the security guard has attended and seen some ewes running away. So we're interested in trying to find out who those ewes are. He oi kua tere huri ngā whakaaroa ngā kai whakahaere o te kura o Hoani Waititi ki ngā tamariki ka hoki mai ki te kura a Pōpō. Me pēhea he hakatau I te wairo o te tamaiti I runga no te kitenga te ahotanga ko pā atu ki tō rātene karahe. Me ngā mahi ko mahi e rātou, ko kaingi e te ahi I tēnei wā. No reira, e hakarana mātou ki ngā tūmomo kōrero hei awhiawhi I rātou mo te taiga mai. Nā te tangi o ngā puoho I whakaara ake I ngā kai patuahi, aha kua tō rātou tai wawe mai, he pungarehu noa te toenga. Nā reira ko te whakatau hei a Pōpō ka turakina, kia whakatūhia he akomanga hou. Ko te tūmanako ka ea tēnā I roto te wā poto, me taku mihi atu nā ki te whānau ko pāmai, ki te tuku mai warāta nei kōrero warāta mihi aroha, mo te take ko pā taka mai ki rungi a mātou. I tua atu I te kimi I ngā taiohi e whakapaiti ana nā rātou I wera ai ngā akomanga. Kei te rangahau tonu I te tariti nei ahi I te pūtaketanga o te ahi. Aha kua te pauri, ko tahi te whakahaua te tūmuaki ki ana tauira. Kura a Pōpō, no reira ka wanoho atu ki te kānga ki te wāti TV. E woki ana te kura. He kupu whakatena e anga whakamua tonu ai ngā mahi a Hoani Waititi, aha kua ngā uauatanga o te wā, Irana Smith, Te Karere.